أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, en tanga nyina ala fe ka bo sitian ta toloma. Anguna bara minga soni mani ali barao angu bara damna ni ala tole. Ala me dunyanti le, ala me kiyamati le. Anga boye an solike chila ka sallallahu alayhi wa sallam, ka solike chila mobalu chila shwabalu ka solike chila uta bunungo luka. Nanga boye an shiyama behula o huli kan shiyamal ta huli kan mina nole assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mu'minu an lamena Shérif la TV mogolu Côte d'Ivoire kono ani Côte d'Ivoire foka mo nya ana chelo musolo an huli beye an kalo minani meta ke sumyali ni ala ale kalo katima dama helalo alaw kanye anga ka ko kullanyi na helalo sunya tabunya kusoka udama ke bato Allahu alaw kanye ka anga sunuma bebele ni ala katamo anuma kiyama ke bato Allahu alaw kanye. Alhamdulillah, wati chemanda amulo anzi kunye sone makomine ole an kalu bamina meta ke sumyali alawebla anu le kiejelo modol te nya la fe ko ala nya di uluma selo anga kenyo mulo nya ya se uluteya ala be di anu minuma baraka ka nya minuma fa do fu nyoya al baralo baraka bu ya nyawo nyama ni ma abaraka ku ya lo ke lo ihwo dawo ana to fofon vola ka menusi anguma ka hakijon dama alibarawa ka afanga dama ka sekanya ka baraka ni alaka bato Allahu alawke bani shi amalu an feka kuma flale ka soni ma Shérif la TV la akoma jona mine an sungiya mingula ni meta ke sungiya kaloli anana nyamma kana di shi amalu ma an feka kuma oka aflanya mine sungiya gun nafajo no la shi amama ni shi amaka sungiya do nafajo no la wati fitini ngono na ngasi dan flami vola amenitu bebe ala siganguma ajona mine ole sunya gudana nyamima an feka koma oka sunya nana nyamma maden shiamalu nika sunya fe shiama ya lone samase luluminga samase jonao ole ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah onolo kulu shiyama ya losi on aflanya mine ole sita loli asawanya mine ole jata dili annani nyao an kalolla ne ole sungiyali alulu nyali hejili shiyama ya dila chilama sallallahu alaihi wasallam kato makali sanye binani alaka ke chidanli osanye binani okono mo dolu ka ke shiamale siye mana olu suyo dunya lo bi olu don hegyan lo o kuma gbele chila to la maka alayhi salatu wassalam alaka na si dima shiama ya dini woma sanye ta aniki ube sanye tan fla damna a madina siyo abola maka ni silele kana madina o la masi sunde shiyama yalo hejite jagate fo siyo ani iduna shiyama yalo de kamine o flale danye madenlu chila nana madina kana madina sigi damna chome siye de la kumingo so okunlo ye koma anzi kuntawole siye we de la molula siye na bara mingo so o bara ma kela mo shiyama lube ala kana fo shiyama lu ye waya jaga waji ya shiyama luma parce que anya ma sisio la
anyama fanga soyala jaka do shama yalo o chila seni wa madina usanye flanyao sunya kadi chilama an sunya likalo lelani an sunya nako ya fe shamalu an sunya nako ya fe mbadanlu sunya ko di chilama lamima akodi masamina alaka sunya di chilama kabe sunya makon la o sunya makon mewe sunya makoti nyo lol mbal mabek ki ma olo dole ko ati mwani sin dole ko ati zawa dole ko ti tanani dole ko ti tan wolo mais amma ko ya mina adila chila ma sunya makonle la ka fo chila ye ku ilobe afoshi amalu e kwa ilobe kalo me bola men woni ko sunya lewe kwa sunya commencer wala no ka kan lele maden lu afo chila ma ko fa la yo kama premba kwa sanya fi adama ole ko so mo munu ye son omma ala bule anya medi ko an sunya makonle la ni kalo me bola men woni wa sunya dolo o sunya dungo ala ko klona haya mina jigo kono ala ko ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ako bo mun ki ka sunda ama beki ayam godolulta itoma ni mo maka sielo hani ka sundo itase anafa suela jomunu e ka mumunu le munu e la alala mumunu lu ala luki parce que Dieu mi agbi bete c'est quoi ni Dieu ka ki biolo mo me c'est Dieu on tala bia Dieu on se iseji alo i jonde la alema sunya abo jonabu mo munu ya ki abo lulbu ala ko ya ayyuhal ladzina amanu ama foko ya ayyuhan nasu ama fo ay mo do le soazi ko ya ayyuhal ladzina amanu al mu'minu ya lime ya ne alama kalime ya chilama kalime ya lalabama ngos fona da maon au fond qu'il a dit ko kutiba alaykum siyam ko sunye fiela ya ama ikote fiela ya manu junal ma nyamima nye fiela ya ama sun fiela ya kuminale ayan soba sunga na nyamma kana di chilama anakoyaleni mena comment flanya mine ole sungu tan na falule nanga ko na hayame viawe ko na hayan laban sungu tan na fa juna ko na hayan laban le folanye fon ka buya nyawo nyama kuma ko la wala bu ko gule parce ala ko la'allakum tattakuna kuna nga sundo idongo yalo mumunolo na ka sundo ko sun ke sabule ko ashia alanya ninna fa ona fa ka ke sunla kitabul ka sun na fa fo nyawo nyama kuna ka fo nyawo nyama kiamol ka fo nyawo nyama ala bule ta sunle ale mivo sunlo atasitim na oka ako kuna ka sundo ko fominze la damadan ma shi amama wishi alanya so nafa juna libi alanya shenyan ola bosumbule olo ko so sunye dama mi so alanya shenyan so donc nafa men sun la aduna ala shenyan li bon ni mo ngata ke sunu mba lolo ile te shana alanya sun mama ko nyale ani le ma sundo ala te jiglela parce que ala e mo munu ki ka sun dama ile nyata osielo ala anga sunu mba bebele mo munu ya ki ka sun dama ala anga osielo sun nafa juna ole alanya shenyale kwa nshia alanya kalo taniki ile domion ke kalo taniki ijemi kalo taniki ibu nigala kolu iluke ala ko kalo kiyaye kwa to ne ala tabunya ko so mingo so an dege kodola sunyati so jemelo ile la ile be do bon la mo gbe tay fo ala ise jemela ka bo kiema mo nyati la ni kuma fo mo minya ka ko an sun lo ou be nde suno mo to leima ile bu ya ta frigo daye da la ka jiglase suyi ye jiglase ta ku komi e ko a ala nyana i dena le ko lola ni mo ka se o to la ye ala ko so mo nyai la mo nyati la i masun tike i masun la ke bonolo ye sun do ala mi ngoso
ilo jo hani mo makay alaye siya sitalo ni sunya kabola ni ka haramu ngusyo hani mo nyama kay ye jigla seto alamu nguso sunya la cho ya haramu ngoto o alakiyan kuso aka kanyo ojo ni sunya le kabo ala na sunya kawe alata aka kanyate oloko so sunya ko di alam alafe amadi bema mo wonu lana alala alo jo nga koko ke ala be manya la mali ay de loluma donc sunya o anafa jonao o ala nya shenyali anafa flanya mine kuma kuna sunya bioma ala chela alayhi salatu wassalam ako law ya'lamu al-ibadu ma fi ramadana min khairin latamannat ummati an yakuna ramadanu as-sanata kullaha chila nomo alayhi salatu wassalam koni alata jonlu ando lelowe ala ngeli koni jonlu ta kallo hela men sunya kuno nafa men lo nyema men lo alata here men lo alagba jedama dama konye yafayima o men sunya kuno kona ande ka ullo inyama kwa alemano lo ta natale ko sa beba ke sunyali ko sunya ka da kalukima ko anafa abuma ahela abuma anyama abokalukima ko ka beke sanyi kien beke sunyali ko alemano lo ta o nata jote o natala sunya nafa nyama o mnyele parce que kaluk tan kiyon anato mingala sunya ko et fera le manko anguna match joué entraînement le sunyale ni ki de komina sunyala sunya ka wa ibarale kala aka kanyo jo sunya ka wa lola kaba kwa ko bedabla sunya ka wa chome ansifo ko kialuma donc suma na fanya ile lo hani le masundo mote jigile la olo ala ta jigila chiamon ta jigila sunu mo bebel ta jigila donc sun na fa jona lewe ana fa flagnan ala chila no male sota salam ala yo komami vo chila ye hadisala ako kullu amali ibn adam lahu illa as-sawm fa innahu li fa ana ujza bihi ko dama barao barakala dunya lo isiye mingala iheji mingala ijagami mola ifande bo mingala ilego badiya tu mingala ikubebe mingala moluye chila nomo ko bebe baraji yo ko me kalol blane ka baraji sebe o dalon no ikas yasi kamla nyawo nyama kina si ke bawo ani momen si kala jamalo farmasi me ache baraji kono o fonno o lonno ya heji baraji ka buya nyawo nyama o lonno ifonde mola o baraji ka chia nyawo nyama o lonno mais chila nomo ko dema don ta bara bebe ko me ka lo sebela fo suon me ka lu ka fo ko asunya sunomba ta baraji sebela ala fo ko jo le sebeye me ka lu ka dado fo ala fo ko no aye dami fo be ko sebe kuma alu ta sun baraji abole o sala me ka lu ayi nyabo sunomba ta baraji ta sebelo na ala bole ya sebe danola o baraji me sebela ka de sunumba ma danola yi mi kata jawo jama ashabeli sunta nafa dolewi nikasi ke si ka nyai bi nyawo nyama o baraji ka shia nyawo nyama danola o me sunta o danola an sunu dona ni ala amnanye anafa doy yone sila no alayhi salam ko la khulufu fami saim atyabu inda allahi min rihil miski sadaqa rasulullah sila no alayhi salam ko sunu maga ka sundo dashun me kala sunu maga la parce que dashun ne bela dashun me kala sunu maga la ko dashun adi alaye katim lati konshionka lati kondo e labul fa fra ko misku o lati ko le shun adi lati kon bele rabul fe ko sunu maga dashun adi alaye katim misku shionka ala fe donc amene fo lo di alowe sunu maga do le lo o le gosse don dam la kamla soma fo la o le gosse don la gosse se blala ciment placé là brakien lou ni ga gosse do kamla soma se blala dashomi dala ite ci la do no mo ko dashomi ko la dala e
le manya gbese don ko suna ke wati lo ya gbese do me ka gbese don dem la soma kati bala kabla bala hani ka ta se suna ke wati ma le gbese don la ibn nyina donc chilata la framewe ko sunu ma da shon de Allah katime lati ko shon ka an jija ni sunu i maka sun lo da shon ta sijala ala yele i ka da shon de sijala ala ye e yala ko le ko so o le sun le sun na fa le dowe sunu ma luka anafa do jone chila no alayhi salam ako farahatan li saim farahatun inda iftarihi wa farahatun inda liqa'i rabbih chila no alayhi salam ko nisojali ko flale suno magaye nyagali ko flale suno magaye faslo ko flale suno magaye anyagali jona suno maka ka suno ke kala wati mino ale bunu sodia o nisodia mewe ko nisodia dole o sunta na fa dole nisodia mewe o le kelawe suno ma shemaye laza ka we wati mino sunu ma nya kala sima o sima ka o sima be ye asika ke sima minda sane e besa kunga ke suna ke kala ko am ndol do ita su aka suna ke gula wati mi no o sima shamaito motese uluma donc on ni so diamebe o ko so chela no mo ko ni sunu mo ka suna ke kala ku jija ku jo ke jo me kala suna ke wati lo jo utebina sunu mo be be fe anga jo ko wati me no wi parce que wati me we mo me hakki to la jo lo wati me no wi o ti ma jada parce il hakki be kala minaka suna ke si kula jo ko wati me no wi ha ama no de beta sela ala anzela anga jo ka le wati lo ala jo dawi donc ni so dia jonale we chila no ko ni so dia flanan sunu magaye ko sunu mo ka ke tala kiyama asaya wati lo ni ka ke ala kumena ko ala kumena ni so dia lele donc o ni so dia flao ko ala ya de sunu magama ka nga osielo ni ala ka bato Allahu ala kanye kuma ato mine chila nomo ko man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira Allahu ma taqaddama min zanbihi chila nomo ko ni mo nga fango mo betawli kuma dem na lo nye mo dolu choisi ala gwe mo dolu kenge ko lo asundo nga mo dolu ma mumunu mo la ala la chelo musolo ko ni ka sundo imanan lime yakuso ile ma sundo ko ni ma sundo ko dia suno keke ni ma suno aya gbe ka bolu kun lo ni ma sundo nani mo kishan dia be kima ni ma sundo mo aya mengena ile ma sundo ko so ye sundo imanan lime yale ko so ko ala gbule sun waji ya shia maluka de no shia male dole ni sundo ko so ni mo so antabo aki anuma kiyama o ikine wa ihtisaban ani braji ni ngoso lime yale blala braji ni le blala chila no ko no kata dafa mo mina ko iye jurumu ke ko ala be yafa ye o ko so e fola ko sunya e jurumu yafa kalolele mais e jurumu do jone yafa la fa on donne folo akena ke sunu magalu ye jurumu do lo ye e folo ko al kaba'ir kaba'ira jurumu lo ye kaba'ira jurumu babalo ye abula ibn abbas ko o kaba'ira mi no we ko asha kama yongulali o kama yongula me we ni kata toma sun tese oki ya fala moye itubila sila le kaboma olo ya fala ye sun ye jurumu munu ya fala suno maga ye kaba'ira senolo kaba'ira do jone nyamo ya dole fanya fo le dole kasale o le dole sonyali o le dole kabemolu ka o le dole tenya o le dole ka dawi junka molu kama ka ko junka molu kama ko majewe ko ka ko hutre o je e fala ve nyamma ko ka kete ko an kelata o le kaba'ira lo we sun tese o ya fala moye hadi ka sambe ke sunon la to se ya fala moye
famo yafala mo ya itubi la silale ka bolo o le yafala donc son minu yafala o le sora ira le jurumu fiti nelu e le yafala mo e ale jurumu yafawo ala dama cila ko ale mota jurumu ko ye fonfonge ko be yafatigiye nanga jurumu fonfonge ni ala ka be yafanya ala wakanye an le fo kuma damna lo wati mi dama wati masha mais ana mo ko basakada jima ko do yake fe anye dan flami voni meta ke sungu na kunle anana na ko ya mi no anana fami sunu bula anye dan fla folo ni ala amini luka siyanguma ala oke anye kalomina ni ale kalo asishama kablanzi kono ala okanye nanga batu watu ke kono kabemlanve ala okanye nanga jobu ni ke kono kabemlama ala okanye mo menu e mendala ni sheriff la tv barake bagalu ni ala anjo kala ye kawaka jo ke an ke mo che baye meta ke sheriff so dona haidarali ni ala ka me amulo ka me nyom mulo ke bato allah ala okanye television barake bagalu ka ambe kima baraw ka fangase kasi asigia lo ke bato allah ala okanye nalaka kana fal baraka ala dulo هذا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان السنة دي